Ole ka channel subscriber te ka viewer duam tak te tuk tharchi baile vek ule voinia chuan tithar duam taka hey KCF Agritourism muna kano megani KCF ti hi kan soi fo thina mi hianin min fiam thu thina thuma kan nei deuh hlek nge KFC ti lo la ei tu te po om lo mien te KCF ani chuanin ei tu chi ni box silawan ti ani ta ke KCF ti hi ei tu chi lampang ko ha mai lo wa ke chuan kol ni ania si chuanin composite ania F chuan farm ania chumia chuanin chumi zong song khai khom tu chuan agritourism ti hi om velea KCF Agritourism lam har deu mai the agritourism chu nge ni ti kha om velea agritourism chu agriculture malak na mun tourist te tin khatiang agriculture lampanga malak ngai na shrim hota na limna omna mun ang chi kha agritourism chu ani maya entina na mi tuina mo tourist ho hip nan fishery lo ne ya sang khoi na lo ne ya sangha ringut khada khom ta kha khat tourist ho nan limpui turang chi ne mo kha sangha kha ngakoi mangaman chi ne mo len mangaman turi ne mo alo ti chuanin tourist ho tan kha khalai mun khapan aman hla thin ta chu tianga ti na mun chu agritourism ani lo le fishery chu agriculture nuaya ida tama emmi ti hi om theya agriculture subject nuaya hian fishery te hetiang jong horticulture te soil and water conservation kan tiang chi sericulture kan tiang jong hi a subject a chuan telvekani chutiang anti na mun po chu agritourism hena huam vekani ti kha kan soilenga ole ti chuan khoila hi nge in agritourism lai tak chu ti kha rilruwa aom kan ringa hei helai tui khuwa hian enila helai deal han sanga kan da tru ani chuan akama agriculture thai kan tiang chi balha kha kan chi nga tin amun vela om hoina nuaman ti turang chin akam vel tua ka hian pangpar moi tak kan chi nga tin aduapiang an lokalanga chulaya chuan mancho in sangha anron khayanga ngakoi anron chianga ngakoi thangte pon ron kamanga chumi trang chuan income kan siam don ania chulai mun chu ati agritourism tu ta ka chulai tak hi ani don ani agritourism chung chang kha kan soi lenga agritourism a chuan entinan foreigner te chuan in kan culture hiat belduin engang chain nge mizo hian agriculture hi an local pui ti te khan ron mudu mai theya hei heng te hi shifting cultivation kumina mi ania kumina nei tu heng hi chung ko pathumin an neya shifting cultivation ti na mun ani ta ni helai chin zong hi nakuma chon mundanga anin son le da yanga khatiang kha kan kal i mizo culture ina agriculture kan local pui na mun tam zo ka kan kal pui na mun ang chi kha helaya hian mu tu ra omani kha kan nam zia rang pholan le na pakhat chu ani le don ta agritourism ina a huam chin zinga mi chu ni le bok don ani voin hi me ni som le pani ania pual batan hena train patea kan le ni lon done lon thei don em patea tu na trang chon KCF patea ni to don ni KCF patea ake ta so lien ruo vania thuoi don em
บ้องหลานี่น่ะล้างตบไม้เนี่ยเหรียญบ่กะปาเตอะ KCF ปาเตอะอันนี้ต่อดอนนี่ข้างตะไคฟ้าเตตูรนี่ค่ะดวดตุรอดวดเวียวตูรนี่รงดไหมปดที่ให้แล้วก็ลุกกันแล้วไม่สุกเดี๋ยวจิ้มโอ้โอ้มัวชัวมาจังอินพัวบาตันเฮนะจังอิน บิตัลนี่ให้บิตัลสะสลากันเตียงเตียดโบดเวลฮีเหล่านี่ตาบิตัลฮิจูอีซิโรฮีเนนะดังลำนะฮิจูอักกิเปียนพุงเตอันนุงจางอมดานเตจงฮิดังลำเวกันี่ให้จูบิตัลเขียจัลอมดานปอกฮิดังอ่ะ KCF ปาเตอันนี้ตอนนี้ให้จูอันนี้ตุปาวัลบาตาอันนี้โอ้ที่ข้านี่หนึ่งโลวิลาซิลโพลินที่มันปอปุยเลยรัวอันนู้นเขาเอาถุงจะถึงได้หรอใส่เครื่องเราใส่เครื่องทุกเลยนะปาเต้ส่วนเราตัวรอKCF ฝาชวนถ้วยเดี๋ยวผมตูนักกินกันลามังอีหลาตูรปกันผวงปาเต้ปน KCF แข็งตาปาเต้เลโปลเต้ถึงได้ตาปาเต้เร็วรัววะลาเร็วรัวปาเร็วรัวปาสัพริกปอมเจ้าไม่ให้ถ้วยปลาถ้วยปลาเขามาเลยแล้วมั้งแม่ให้กูชิมเสียนะเนี่ยชิมเสียนะสารน่ะเราไงใจละวะเอาจัดไหมนี่โอ้บรีดทาร์กันในตานี่บลามแม่มันขับพุ่งดุดตุสละเบโนฮัลโหลอีเทียนเต้นรอนแค่ไงจอนหักทับตัวนี่ตูน่าเฮียนอามิงจวนปัสเรียบุลกันจันค้าลักวิดีโอมาใส่เนี่ยจวนแต่ละกิ7ตีเตข้าออกมาข้างหูค้าตูน่าจวนสมเลยปังอากันไหนตาเละกันบุลจันตูตะจูแห่งตะเฮียนนิตาเฮตะพูริเตโบลิเตเฮงหูดุมเตเลวิเตข้างหูเตข้าบุตรันตูเตอันเนียโอ้เอาเลยโอ้ให้ปาเต้ปาเต้อันเนี้ยอินเขาสนับสนุนเตะไหมเนี่ยมาเนี่ยเราช่วงชั่วก็นี่ไรเห็นเราทุ่งรู้ไหมอาเกตเตลโอก็ติเฮียนโอเล่ติเฮียนปาเต้ฮีแล้วปาเต้ฮี
beetle anti beetle breed kan tiang chi kha kela ham breed chi sang anoma beetle breed khanita ni lal pate hi chu alien chi breed khania ti chuan heng ho adang ho zong te kha chu tlang kel kan tiang chi ho wa khani maya tlang kel ho wa chun pate hen chi zu thanga khatia in kha breed sang dai in kha polti ra kha cross breed an tia pate fa le tlang kel tanga lo chua ka kha cross breed tu ra chu ni don ta khatia cross khan an mani nan na do chak theina kan tiang chi resistance kan tiang chi kha an nei thata thin ta anti nan beetle breed ringot hi nei tai la kan agro climatic condition Mizoram din huna chuanin athalu tuklo mai theya chan chu beetle hi an tura zu mai theya amaro chu tlang kel kan climate a lo in siam rem to sa khatiang ho nena kan han tha poltanga fa lo piang te kha chu i nat na te khatiang daulet theina te khan sang tak an nei don ta chu asap trong chon resistance antita chumini wan chon pate hi chi thla tu tan kan khoi ve ta nia hole hi the new kits KCF the new kits the two new kits ani hi chalrang in no te ne ani ni zan lama pakhat hi anu nia so pa ni KCF mal som na kan dong leta kan lo me mani chalrangi fama no te nei masaber ania panhi ne ya he the first newborn kit kan tia the first newborn kit ti chu kan fama KCF agritourism now piang masaber ania hi kan duat lup ania kan duat ani masabera cho thei don to ni ha lo tep ve chap to mai nu te ringo ta ringa mo kan tia masabera ani hi masabera nia amaro chu hi chutlang kel ani so tami so pa chunita khu apa nia hei chutlang kel hlang alani chu aron pian le huna chuan tlang kel hlang ni to lovin pa te fa te khan ron piang tonga chu cross breed anti khalo ni tonga bully oh he lai mi te hi bully le fa te nia bully nia so si te ania bularo chu thito si te so tami pa so anu so bulinia tu na hian fa som pathum ashringa akewa amaro chuenge mo wangin pahnian thito som pakhat chian dam to khu duminia dumi khwan fa pathum ashringa pahni chian dam to ni ti hian kele ar ho kha in ai hal mi lovin in ti cheton mi lovin an lo khosa thei reng mai lo nia kelek bom kharan nung chi sang an ron lang venga chu ho chu an ni hianin ar ho hianin an lo cho taran lo ring venga mandali po khu aming diktak chu Muscovy duck antia Muscovy duck varaka hian hlom lian deu nan thena a mui ser neu om ve lo vai Indian vai ho nan vulang chi ho hi Indian runner duck antia khuiro khuchu Muscovy duck antia then khatin mandali te pon tia apumalian big me mani tikhuan pathumin bul kantrana lian ber khu pachalania ate khu pahni khu anu anni tikhuan kar khat an huanga hen kan danga kar khat hu chun kan chhuwa tonga an in hin kheto mai don ani ti hian bultan nan kan tia ain kan sathar veleta engza takin pung theyang mole ti hian helai hian tuya hian an cheng ni leng thakanga an chen peito lo china an huanga hian an ina hanan ron lut vele thinanga chu tiang tur kan hisap kan duan chu ani
hela hi hela hi chuar kan do sakhu khuta khon ar pakhata op me ka he ho hi ar he ka ngan ngai na me mani aka nga hian ar hon kho sanga a hnuai a hian kelan bok ve thung do na ni chu hu in rau sa chiam zela ni chu pa te chu thinge mai hey ti hian ti zela thing thei lu tuklat nau te hey khatia ti lo tur ole hela he tami hi pulama nia ani hi pulama nia animal attendant kantia ran en kollama mo phurtu ani tani ar poni sekel poni sla khalama mo phurtu kha ania aming kha lama ganti mizowin omzia omlo wangin pulama kan ti to ma yang chutiro lama ti la pula voini tran chuan pulama ni to lo na thluk dan kha pulama ani chumi zowa chuan lam kan ti chun kan hlim chuan kan lam thin ta khatiang chi kha hlim na hmuna oma wangin pulama ti hming kha aputa ni chu voini tran chun lama ni lovin pulama ani don to ni chu khatiang khan kan fa ma hian bul kan tran me kan ya khila ma po khian fu te kan chinga pomegranate te po kan chinga ma ro chu khang ka chu tu kina chun kan ron tilang ri lawanga ti chuan KCF agritourism pathian in malsom sela ain kol tu te ran en kol tu te thlai en kol tu te po achunga thlai te kan ran rual te pathian in min ven him sak sela zoram pathian in malsom ro se